Pararepo me no piti pene piti ahuru mawau. E hau ino to ahata, e tōna atirahi ia arama. Ua tae ahata I te tā au I tōna mataiti, iar iai oia. Ho e ahuru hoi maono o na mataiti, I te ari ir a I Yerutarema. Ai tara oia I rawe I te parautia I te aro o Yehova, mai tāna tupu nāra, mai a tawita. Ua haap ora o iai te ea o te mawar I o I te raera, e ua hamani te itoro whaatohia nā paara. E ua tutui o iai te mea noanoai te peho te tamaiti a hinoma. E ua tutui tāna mau tamar I te auahi, I te prau whauwhau hoi o te mo whenua, o te he ia Yehova I te aro te tamar I a I te raera. Ua hopoi hoi o iai te tutia, e ua tutu I te mea noanoai ni ei te mau wahi te tei. E ni ei te maua, e raroa ai te mau rā au marumaru atu ara. I tu uai tōna atua o Yehova ianei te rima o te ar I o arama. Pohoi atura o ia, e rawera hei te tātei hopoi titihi ai ratou, e ua hopoi I tā mate tōra. E I tu ua tuahia hoi o iai te rima o te ar I o I te raera, e pau roa atura o ia I reira. Pohei hora hoi ia peta, a remaria I Iuta. Ho e hanere e piti ahuru I te tautani te mahana ho e whea ai toana e. No te mea ua whaaru e rato I te atua o tō rato mo me tua ia Yehova. E nā te ho e taatapuai no e whiraima nā titeri, I taparahi ia ma a te ia, te tamaitia te ar ira. E ia a te ritama, te tawana o te whare, e ia e ritana, I piha e ho I te ar ira. E nā te tamar ia I te raera I hopoi titi tō rato mau te e piti hanere I te tautani, I te wahine e te mau tamaroa e te tamahine. E ua rawe mai rei ta rato tau ai mea rahi, e ua hopoi I taua tau arai tamaria. I reira rā te ho e perofeta a Yehova, o te tatei oa. E ua haerei hora o ie wharerei tauan ura ai taita I tamariara. E ua prau atura I ratu. I naha, no te mea e riri to te atua o to otomo me tua to Yehova ia Iuta. I tu mai ai o ie rato I to otona maurima. E ua taparahi I rianua o to ie rato. E ua tairua to o to riri in ei te raira. E te nana, te opuana o to I te motamar I o Iuta e o Yerutarema, e whaariro e tawini tāne, e tawini vaine no o to. Ai tāne e hara atua torotoi o toi hoi to o toa tua ia Yehova. E te nana e whaar o maina. E whahoi o toi te nana mau titi I rawehia mai e o to norotoi to o to mau tae ena. Aurera, e rohia mai o to e te ririrahi o Yehova. O te teipehuir a tira no te motamar I a Eferaima, o Ataria, a Johanana, o Peretia a Metiremota, o Yehitatia a Taruma, e o Amata a Hatarai. Ua tia mai reinia, ua pato I mai rei taua whea mai te tamai maira. E ua parau mai rei ratu. E iaha o tō e rata I mai te nana mau titi o nei, a rahita matuhara I te aro o Yehova. Te hina arona o tō I te whaarhei mai I tō mātou ino e tā matuhara. Ua rahi hoi tā matuhara, e te u anara te riri ia I te raera. Ua whaaru e mai rei te whea mau haa tamaira, e I te mau titi e te taua I moe te aro o te huir atira e taua whea rahi atuara. Ua tia mai rata ua whea I prauhiara. Ua rawea e rei te mau titi, e ua whaahu atu rei te whea vewe, no roto I taua tau ara. Ua whaahu hoi e ratu, e ua whaatama ahoi, e ua whaamu e ua whainu, e ua whaatawai hoi e ratu, e ua whaautai te whea I paruparura, in ei te atini. E ua ratai I Yerito, I te oire tamarara. I tō ratura mau tehe, e ua hoi atura ratu I Tamaria. I reira to tawar I rato ahata tonor ai te vea, I te ar I o atura,
ia tauturu mai o ye iana. Ua haere whaho mai hui te ati e toma, e wa tairi ia yuta, e wa hopoi e hia te titi. Ua parahihia hui te mo oireira rora e te whiri te ti, e to te pai apatoa i utara, e ua pau pete te meta, e o aiarona, e o te rota, e o toto, e te mo oireir i atoa, e o timina, e te mo oireir i atoa, e o timeto atoa, e te mo oireir i atoa, e te parheira hui i reira. Ua tuhai ahi e hora yuta e Yehova, no ahata, no te ar i o Israera, ua paruparu hui yuta iana, ua rahi hui tāna hara ia Yehova. Ua haere maira te ar i o atura o titera tā piretera iana. Aitara o iei whaita mai, e atira tōna iana. Ua rawei hora hui ahatai te te tau ano roto i te whare o Yehova, e no roto hui i te whare o te ar ira. E tā te whiar atira, e ua hopoi na te ar ino aturara. Aitara o ia i turu mai iana. E iar ohia o ia e te atira, ua rahiroa tāna hara ia Yehova i reira. O tauar ira o ahata teie. Ua hopoi o ia i te tutia i te moatua no tamateto, o te tairi mai iana ara. Ua na o era hoi o ia, no te mea ua tauturu mai te moatua o te moar i o aramara i ratou, e hopoi au i te tutia i ratou. Ia tauturu mai hoi ratou iau. Riro aturara ratou e pohe nona, e ia itara i ratoa. Ua haa putu mai ra ahatai te mo mea atu o te whare o te atuara. E ua tapupu hoi tau o mo mea atu i te whare o te atuara. E ua opani te mo uputa o te whare o Yehova. E ua hamani hoi te whatana nei ho i te mo poro aroa i Yerutarem. E ua hamani o iei te wahi te teian ei te mo oire atu o Iuta. E tutuir amean oana te mo atua i era. Whaariri aturei te atua o tonara mo metua ia Yehova. E te toi au tāna prau, e te haere atu anona, o te imua e te imuri. Inha ua papa e hia i roto i te puta te moar i o Iuta e o Iteraera. Ta o toi hora ahatai o tonara mo metua, e tanuhi aturei rato i roto i te oireira o Yerutarema. Ai tara rato i hopo iana i roto i te mo mene mau te moar i o Iteraera. E monohia era o iei te hau i te tamaitira ia he te tia. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.